Yo, hello guys. Balik lagi dengan Kang Dang. Jadi ayeuna kita sedang berada di mana, John? India, bos. Hah? India. Pancek aing kamari ka Turki, Lin. Nah, tengah bejana tuh. Oke, gak apa-apa lah, guys. Karena aku seorang vlogger Profesional, jadi, woi. karena aku seorang vlogger profesional, jadi gak apa-apa lah, guys. Ayo, John. Nah, akhirnya kita nemu tempat wisata, guys. I want this chicken one di Kadekan, oke? Bolti aja nih. Ngomong naon cenah, John? Please speak English, bro. Bolti. Bolti naon anjing? Ya, dengekeun ku jejawar maneh. I order your chicken. Bolti. Masih awet tangkurak. Balik buru, John.